Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kinshasa Madame Therese Kayikwamba Wagner yarahiye ikora ku ijosi avuga ko igihugu cye kidateze nemwe kuzongera kwicarana n'inyeshyamba ku meza mu biganiro ibyo ari byo byose. Uyu mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Kinshasa yabitangaje mu biganiro byari guhuza Perezida Kagame na Tshisekedi Rwanda murangura ku cyumweru bigasubika ubwo hagerwaho ingingo isaba leta ya Kongo Kinshasa gusinyira ko izaganira n'inyeshyamba za M23 amahoro agahinda mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ikinyamakuru Actualités cyanditswe Minisitiri Kayikwamba Wagner yavuze ko imyumvire y'ubutegetsi bwa Kinshasa yahindutse, ubu nta uzongera kwicarana n'inyeshyamba zishaka guhabwa agaciro n'imyanya mu butegetsi ngo zishyire intwaro hasi. Madame Kayikwamba yavuze ko ibirebana n'inyeshyamba zafashe intwaro ku butaka bwa Kongo zirebwa n'ibiganiro bya Nairobi biyobowe na Uhuru Kenyatta ategeka Kenya, kandi ngo nta hantu hamwe havugwa ko bagomba kuganira n'abo yita ba rusarura abicanyi n'abantu birirwa bafata abagore n'abakobwa ku ngufu. Yavuze ko nta rengayobora ririho ku buryo igihugu cyaganira n'abo barwanyi bagahabwa ubutegetsi kandi bose ari inyeshyamba zigomba gukurikira umurongo wa Nairobi. Ibinyamakuru byo muri Kinshasa byavuze ko inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kuwa gatandatu itanagenze neza kuko hakerereweho amasaha 6 kugiye yari gutangirira, kuko uruhande rumwe rwatinze kuhagera bikanarushinja ko n'igihe ruhagereye rwazanye iby'ubutegetsi bwita amananiza. Hari abasenguzi ku bibazo bya Kongo babwiye Radio Okapi ko amasezerano ataragezweho kuwa gatandatu ari ikintu kibi cyane kuko bizaha imbaraga inyeshyamba za M23 kurushaho gukaza ibitero bigamije kotsa igitutu ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo bujye mu biganiro nubwo butabikozwa. Bavuga ko butaganira n'umutwe bw'itu w'iterabwoba. Ibi kandi hari ababibona ko bihaye imbaraga Kongo Kinshasa kutazaganira na rimwe n'uwo ari we wese hagakoreshwa imbaraga za gisirikare nubwo icyo izatanga ubu kitazwi, byose bagasanga bizagenwa n'imbaraga M23 izagaragaza mu ntambara. Umunyekongo Dr Denis Mukwege nawe asanga leta ya Kinshasa ikwiye kuva ku kuvuga amagambo akomeye gusa adafite ibikorwa ikareba neza impamvu y'intambara, kandi ngo witegereje neza usanga iterwa n'abashaka umutungo kamere w'iki gihugu. Nubwo bimeze gutya ariko M23 ikomeje imirwano no gufata ibice bitandukanye by'igihugu, kuko nk'uwo amakuru yavuze ko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi muto w'Amatembe wo muri teritwari ya Rubero nyuma y'imirwano ikomeye usakiranije n'ihoro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yasize aka gace gafashwe yabaye ku cyumweru. Amakuru yavuze ko M23 ariyo yateye ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo ikoresheje intwaro ziremereye n'imodoka z'intambara. Matembe yafashwe M23 na gace gaherereye ku muhanda munini uhuza umujyi wa Goma n'ibindi bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Aka gace kafatwa nk'ibirindiro bikomeye by'ingabo za leta ya Kongo zifashishaga zigemurira intwaro ku mirongo itandukanye y'urugamba mu rwego rwo gukumira M23 ko yakomereza ijya mu mijyi ya Rubero na Butembo. Kuri ubu hari amahirwe menshi y'uko ifatwa ry'ako gace rishobora gutuma M23 ifata iriya mijyi nk'uko Radio Okapi yabyutse byandika. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe Mustanteri wa Komini Nyamurenza mu ntara Ngozi bwana Alexis Ntunzwe nayo yahagaritswe ku mirimo yo gutegeka komine ndetse anatabwa muri yombi akekwaho kwisebya akanasebya igihugu cy'u Burundi. Amakuru ava mu Burundi yavuze ko Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu bwana Martin Teretse ubwo yamwandikiye ibaruwa imwirukana akanamufunga amushinja gukingira ikiba abanyarwanda bakambuka bakajya mu Burundi n'abarundi bakambuka baza mu Rwanda. Ikinyamakuru SOS Media Burundi cyanditswe bwana Ntunzwe nayo yaba yerekaga abaturage bakagenderana bamwe basura bene wabo n'abandi bagakora mu mirimo mu bice byegeranye. Ubu ngo afungiye muri gereza ngo uzashinjwa kugambanira igihugu kugisebya nawe ubwo atiretse. Uyu mugabo yatorewe kuyobora Komini Nyamurenza mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize. Abahaye amakuru SOS Media Burundi bavuze ko cyateye umujinya abategetsi bagitega bagafunga burugumesitiri Nyamurenza. Ari abanyarwanda bane bagaragaye mu Burundi mu ntara Ngozi ngo bagize tariki ya 25 ukwezi kwa 11 baje mu bibazo byo mu miryango ufitanye amasano. Abahaye amakuru iki kinyamakuru bavuze ko abanyarwanda bane batavuzwe amazina bahise batabwa muri yombi n'inzego z'iperereza, ubu afungiye muri gereza iri muri Ngozi. SOS Media yanditswe itabashije kumenya neza imyirondoro y'abo banyarwanda bane, ariko kwizi neza ko bakigera muri Ngozi bahise batabwa muri yombi. Uyu Mustanteri akaba azira ko nk'umuntu uyoboye komine yegereye neza u Rwanda atigeze afunga imipaka nk'uko ubutegetsi bwabikoze, akaba yarekaga abaturage baturanye bagasabana kuko ngo babaho nk'abantu bava indimwe, cyane cyane ko hari aba basanzwe baranashyingiranywe. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfundikiriye muri Uganda, abanyamakuru bakoze juba muri no barandika. Manitswe Perezida Museveni yavuze ko leta ya Uganda igiye gukurikirana ikamenya niba koko abanyamadini bavuga ko bakora ibitangaza bagakiza abantu nta guteka mutwe buba burimo. Uyu mutegetsi yabivugiye mu Rago ya Kampala ubwo yatahaga urusengero rw'akataraboneka rwitwa Temple Mount Church of All Nations rw'uwiyita umuhanuzi Prophet Samuel Kakande. Chimp Report yanditswe Perezida Museveni yabwiye isinzi y'abantu bari baje gutahura urwo rusengero ko igihugu cyemera ubwisanzure bw'amadini ariko kigomba kureba niba amadini adakamura abaturage. Perezida Museveni mu ijambo rye atunu bwa kabiri nje ahantu nkabona Pastor Kakande akiza abantu. Arakomeza ati nubwo amadini abagomba kubahwa ariko nka leta turashaka kumenya ko kugukiza abantu niba bikora
tuzifashisha abahanga muri siyansi y'ubuvuzi turebe ko nta butekamutwe bwa muri ibi bintu. Bwana Museveni avuga ko niba abantu bazanye ikintu cyavuye mu ruganda kugira ngo igihugu kicyemere kinyuzwe mu kigo gitsura ubuziranenge no gukiza abantu nabyo bigomba gukorerwa ubushakashatsi, abaganga bakamenya ko umuntu yakize koko. Uyu mugabo umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi muri Uganda asanga abanyamadini badakwiye guhita bakiza umuntu huti bakwiye kujya babanza bagakora isuzuma, byaba ngombwa umuntu akaba afite amavuriro azwi yanyuzeho agaragaza ko arwaye bya nyabyo, byaba ngombwa hagafatwa n'amaraso. Iki kinyamakuru cyavuze ko Perezida Museveni yavuze ko gukiza umuntu bitazwi neza uko baba bamerewe imbere yo kuza ku rusengero bifite ikintu gikomeye cyo kwibazwaho, kuko ushobora gusanga bavuga ko barwaye nta burwayi bafite, baba bagamije kwerekana abanyamadini nk'abanyabitangaza kandi atari byo. Perezida Museveni washekeje abantu aho ngaho ubwo yasabaga ko abanyamadini bakiza umuntu bizwi neza ko arwaye koko, yababujije kujya babuza abantu kujya kwa muganga babizeza ko bazabakoreraho ibitangaza bakabakiza. Yavuze ko umuntu azaremberaho cyangwa se akamugwa mu ntoki bizamukomerana. Perezida Museveni yihanangirije abanyamadini kugurisha amazi akiza abantu. Yavuze ko niba wayatangira ubuntu ntacyo bitwaye, ariko ko niba batangiye kujya bayagurisha ari ikibazo leta izajya inayapima ikamenya niba abaturage bahabwa amazi mazima yujuje ubuziranenge kandi bagafatwa nk'abandi bacuruzi bose. Nyir'urusengero Prophet kandi yashimiye Perezida Museveni watanze ubwisanzure bw'amadini no kuzana amahoro asesuye muri Uganda, ariko ntiyakomoje ko abanyamadini bagenzi be bashobora kubagurisha ibitangaza bakabeshya ko bakiza abantu bagamije kwimenyekanisha.